arong reha madok atau hatiti tunggu-tunggu niluku aham saya atau harupa atau harupa tunggu-tunggu niluku oke nang naksaur natua satu nomor pahupu satu nomor nini satu nomor nini madipak nilu nunga sahat ina tua-tua itir marana itir marbor marpahupu sianana marpahupu siabor nunga sahat tuna marnono pai manini nama sabak kenai guna bergak lain semua lima hormat rohku cukup tumbang matua na di lobi sama janji ni Alkitab orang nyuruh itu tahu dengan janji Tuhan lobi siani pasu-pasu alai makdongan alai duto cuma di calon dua ini pasu-pasu ini lalu itu dikelala di pertuan ini semua tanah lahona mulai akan di Tuhan sebelum kami komparan ini pasaribu limpo sagala silau raja makala soni tua mata mertua debata ala nong dilihat do songon nani dok nai atau saya sawat dosa dokoni na tua-tua asa monobal gading na arong dohata ya hubili madok tapulan isi bagading din na diguluk ni pangirina horas do hita na marahamaranggi asal dengan kita marsipai ringiringan asal dengan kita marsipai ringiringan senyum di bari-bari ketawa di bari bawah ketawa di bari-bari senyum di bari bawah mulia teman jadi roro kami siap dongat tubuh mabuan panguruhian Tuhanmu mulai hasbuto tupe semua lalu di pasah tanah orang tuh hatari na tuh sedikit mana si bokap orang angko pangarap itu ini untuk budak susah dia lalu terpakupan debatama namanya baik pasu-pasuna tong wah pada nama lain langsung tong cuma deh i hatari pasaribu limpong sagala silaurata maka dai yang sombuse namanya kita hubungan di borbor marsada burung bere ini bere sekitar Matapau disadario kamaro kita madok moriate di Tuhan ada dulu tabereng lau pabor hatuna tua-tua kita marsada di roh alai manang moha lumi roha sotsada roha mau rumah kita resmi mulai sadario siasat lima kepala keluarga mana satu lima keluarga mulai dengan lokokan tata sahat tata ruhon inong na dua kasuatan tukian persakot ini gak bisa kelopak dengan kita asal ditinggot sekretaris odoh bendahara nama orang kita di palanan Roma hari siang namar dongat tubuh boru bere dohoti bebere hani na dong dibuton so ninang dibunguan di borbor marsada boru bere dohoti bebere baik kamu mah musik namar pentuh buat kesini namar dongat tubuh dah namar dongat tubuh natabui na ba siya ni
Dihamura jadi lewat tubuh Raja di boru bere bere Kumuan di dokter marsada Mangalehor roha Pikiran Di persaur matuaun ini Ima deinang nata padu-padokon Lubi siamidope Di pasahan tamuno Berupa material bantuan Tuhani Keparani dan tuan-tuan Asap-asap sodoh ni upasa Balitang mapagabe tumadakon sitaduan Arita magabe Namar donga tubuh Namar hula baru Borbor marsada Na adong Ditelu mengkuduon Alat taleo dorhata Say saat mahita Saat pagabian Saat marahorasa Pinaktikon hujur Tutopi ni tabian Jadi dihamuakan oleh tubuh nami Tudia kamu malaka setusina dapotan aka persaulian. Jadi atau songlima jora nagui songon walau sini aka hata nauli nagui pina samuna ala anak raja doh mudama doh aka gotoku nunga ngaliat tamu kami besebona di hasuton Roma kami lama nopo hamu raja di lewat tubuh Pungani berburu persada, soalnya buru biar ibu kami, naruh di mata bawah. Iya,
ope dai na on ina tuo ai di bapak si Monica do si Beto di Saritinda dunia pas do di komunai ai usi poto kamu di bapak si Monica do HP Oh, baru tahu. lo do ya kan guru marpau to di Sariti jadi ope di kamu dengan tubuh kemudian di borbor bersada songonina akka ibotonani bere nami romahani si bona ni hasu hutor laho manoba meraja di laut tubuh kemudian di borbor bersada songonina kemudian di guru bere na adong di mata paon jadi kamu produksi nami asal hutor pahami raja di laut tubuh nami baik kamu mah adong do he aupe kamu do he di marata mah Horas mahami ng Adjaro, ulang tuganda na kasikat nini ang pumuli sa butong arka pasarigo na mga leon. Sinagol di mahami, kawahami ng satan na tulang, imari ang bunduli. Amat permusik na malo, simpulan namin na tortor namin. Ilok na tuha-tuha, tinahumal tiyo binay may tubalunghalan. Bahay magondak si tiyo-tiyo, ras malo matunggondak kasahalan. Jadi mula teman-teman di mana bulan-bulan namin nagkakasa dulu tidak bisa tikion meruhani ini isinatin dulu harga si Taurus dia suatu semarina maksa Kristen harga si Taurus ini dihukum helani
di bagas sa tikyon inaruhan itu maksor matu matulang namin pada di bagas sa tikyon asal dia matuang dia kadiwata nadudugtong tu hasolangani ng panarel di Tuhan Kristus di panaporsiya dia disaksang ilo na sa buhok na kapilitor na tutong na matala kita sa talibata ang sa tutong talibata na nitoy at rohan at ikalata ituloy na yung ibang gusto pangilog namin siya kami sino din nawawo ng tuwan ng pasapaso ng katuloy ka na namin alay saksang iba ng di lumanama na kinanamin na kinaro at siya prina lumaga sa tikyon isang kami na tuwan si Matuan Guru na siya nakikatili ka sa tikyon alani buang tutong maho di bangsa tanyang berbongos tuan tadi bata asal tumlan meleduho at gugu dok agi pasok titulan niya riyon ulah maparbuduho na kaya anak pangatulan niya tadi bata tuho disok sa kanilo ng siya pungutay tugan sa sitos sungod dia pe natapatupa itaro natapatupa honi asal ng nani matong nang dihamona hula-hula namin kapasaribo nagsimula namin para di bagas at tikyon utik sa sadya gumura dyan namin ang salong nalma tiktip mo ng ito ba bulang-bulang panahuli utik sa sadya simula namin para di bagas at tikyon di parsaro mo doon ng tulangon sa Tuhan tama namang gohi masuk-masukan ilang basat kami si Matuan Guru do Estem Margasitos mula rin karena di kota maka kami kita sanggota ina mengunggul kata ngulung situ pun ada simbol baru dan pembunuhan sebelum saat mengalami ini kita lakukan bisa sudah berada di tempat ini soalnya paman orang belum ada di rumah belum ada di sana guna kali yang terlalu sekali lah Amuna kapil para pasal. Tinggal ulit dia dia. Dia pun sudah dia tadi dia tahu. Saya sini ada buat apa saya. Katanya katakan. Iya, soalnya nama kopi. Saya nama muda kurungan naruh satu ba. Natoras ni helamuna. Jindul seribu. Bugar kami di kompak mula barbaribat tabu dia di dunia nopeng tabu mahamu manopaki hula-hula ta esok nadok ni halak do basa ada do alage bisa pusada lasroha dipuji Tuhan dos roha muna do anggini ba baribat ni ba teh anggiku baribakku do tongi jadi sone mal teh dah menutu sono dari busur salahku dulu habis logo jadi karena sini katampunan nakara segala macam ngamar ragam si profesi saungan jadi tu sono pe ami naro wah asmar amate tu sono dia nabi terpapun mahami tupak mengurupi kamu diulata laun saur matua di tua lasmar hamuna dohono nami so di situ tua si titi masih lupa hunung bes berumah otik susedia nabi terpapun mahami dinalau manupaki kamu komparan nyepung namion optung tahun tama namang dohi ang paso-pasona so di mana buta pasatami las maramuna di amu terlubomi di ulau-ulangku di tunggane pasari buate bawa mau nikah iya boleh hami tu baik hari dong ulan alai mau di naik dan pihak mungkin sekarang bang hari ulan ang kau warakan tunduk doktor ni si baru nah las maram daerah iya dah orang orang sebelum itu teh sudah datang dong mairita walau tungau pe nama katahon sada matatta jadi ada rasul atatta dihida rombongan ada turun si meita nama support paiduan nami senari to sada tortor mahita tidak saman non tu siap kana maido tortor tadi jadi mulai pe mari Tuhan disot di parsor Matuan di moto nami rodo hami si Matuan di bori senari tonang ima naturut rohami serta makilala mamasa di parsor Matuan di moto nami jala huwa kami do sedia sama pamurun nami boleh siap kami pamurun luar itu nami boleh tukto tikon dan pasu-pasu na iba werek kamu
Ayah nunggu atan itu manaman dokon. Hau dere-dere petak kita di sesakeus. Untuk susah dia pengen main asal main pasuk Yesus. Kemudian biasa narito na pinasama tuamu marga. Yang terpahami yang masih betul ibu saluhut. Asabada ang melawas satu ni ma, pangurpo ni matupak sa kami. Benda ma nahubatos.
songon dia pe raja nami imasiwa nami tupak nami ipasal modoni natulangon asarunain matotong iti managyoga gulungan na pangahong at isosoliya tupak nami pala di kagasatik yo sa tuhat tama namang gawi masubasula sinibuti mahami raja nami. Jadi mula tema di kamu seluruhnya singai ini ibadah nami apalagi kagasatik yo di duduk kamu duduk holong muna inong sorma dua denangon di kagasatik yo rohamu pasahat dan pengurution masa sudah setuju nami bisa dihubna tabanan munai molo dengan kami dan alami siparon nami dan alami ulini lagu nami baru kamu termobi akan foto nami apalagi tinggal di son alai sadar HP kamu tunggu di pojok kamu lima holong nomor hamaranggi alami pengurution nabi nasa meduhani dohunung nama sungun hatan metu dua asatu sanggar mapori tulubang bahasa dua siluh nabi namuna gabi na nuda muna horas padada mangomo nang akapat tiga jadi naranami multupe sahalak asahatan ni pabuitir saat kamu sebagian di botol nami saat seterus sadel seribu san artonan dapat mangat di hamu son hatan metodua sada serpa hulit sada serpa galung untuk sada kamu di dosane nak sudah kamu sester amak burna nanti jadi kita mengarah di mah di hamu botol nami kamu di ngalau benar-benar amak burung nami mahami lima simajuani di botol nami tidak ada setujuan karena musik na partisi
hamu saluhna sima tuan motong namin mula sa Sitorus do 1,000 dohot artonang dibatama anggo nama masuk-masuk. So ini mak sebab batu mahami. Para penonton sekali si Batuan Iburu kita mau tujuan berat panwata baik mas video dan baru masuk ke tanah. Kabima jalan horas dihamu hasibutong kasanamu rodo haliman seluhna ison penguan di gereja dot estel matapau nabatu hot tuhamu nadohot kohami marbot roha di permoting di dainamun alanigi dihamu hasibutong sada marohamu masih yang masih dikontrol sama surat dunia. Iyo si pangido nami siang gereja dohok siang STM. Kalau saya tadi dua si beremo minna akta jauh manamaro di budina do berarti sadama rohamu Ido naumuli jala nauleh. Hubungan na saurong matua kami siang parati Kamis doho siang dos roha rodo madok turut berduka cita atas meninggalnya ima na tua-tua setongani putatta do setonga-tonga ni huriatta. Jadi pos dorohanami di hamuna keluarga besar ni ima ni naburuon sedema hamuna ra marsihaholonga mahamu unang dibegehami kabarmuna di budian niari dan marsadahamu alai pos dorohanami selaku na tua-tuaon tung macai ringkas do marminggu di indahami. Jadi sahadinai si dono nami tuhamu ikon marsadani roha mahamu tudolok tutoruan tardumubi di paninggal ni na tua-tuon manang naburo na tutoton pembasada na tuan na burju barburia jala hupatorak tuhamu na tua-tuon ma
ruas ni huriat ta huriah kalebe matabao na tumua sahak Indonesia dagang talumo lima di horongina habe borhak na ibana na dari selasai na marumur 21 tahun berjuru ot marhuria jala somonido ng itomatongan ni kuta ida mabayan hulok na kibitik kinarohami siya tumuan ni Borbor Marsada upang idohami ete marhusipi dohong na 2 tahun nga sala ko'y molo silang haporsiyaw ni kita halak Kristen alay idak mabandalo na ala roha parmonido penakakuling gabi somoni masih bata pardalangan jadi sibohonan namin Tuhan muna talumobi marsobot 5 minggu parpudi 7 tahun parbudiyaw di bagasan masa tahun bolonong 12 maruas ni huriat tanah borhat siap tonga-tonga ni huriat makabaon jalanan tulangon na parpudi jalanan sian huta ondo magbuhay di bulan 12 tanggal 22 bulan 12 tahun 2021 5 opung terima boru sirai laos ditutup na sayunang bedong be jolo mangihuk mangihuk dengan tulangon say sikop na jolo ditutup tahun perhujau ni marsubot jahaw mah tik-tik berita arsak ni rohan dungi ditikki perlimotan ari na motim jahaw pangisegor ni nagtulangon pertulisahari di tomatongan ni Huria Marma nasiyan ede Huriai alanong nga si Koplas ni Roha di tomatongan ni pergalanan ni Ngolong na tuwa-tuwa namin jala diayat perpudi di perberhat nape macay uli jala dengan alani asa Koplas ni Roha gok at kaparsaulian baik may dena Koplas ni Roha doaw di Ngolong Bila
puro kami asa tetap kami duduk somot inamanon untuk yang aturan peraturan Nihuriai jala adok saya semata nami jala dihulakan nami dina hurang lebih duduk ibadah nami na tinggal bison pasar tamu tu kami angin begitu seseratanya kita asa gabe ruasnya bangunnya ibadah nami sulit untuk atongan juga tahape songong pagkatili yang nami nong sarmagon soksoni pe mula kami pe nang ipasarakan pertanyaan mahamud atau totok kami pada rukun nami tujuannya marhiti akahuria na adong di pangarantuan termobima dihamu dongan sautan nami raga nami peduli kami madok mula kebukan tuamu ulasan na marujuk denangon dan marnaloni kamu nalau mangaleon at kagugumuna paniroyo tuhami buang asa magdaringnya adat persamaan ni denangon sakit kot mula kemaradalami dan kapaniroyo sa sitongga molo tirajuki kami dan alani pambanan nabi dan alani ulinilagu nami uban na pula rohamu seksi ya. Usaha dakinan akan nauli na denggan pasu-pasu nauli na pinasahan nami amat na tuhamuna na pinasahan niya kahulak ka na marhulong irohan ang kanyan adong kata nila tua-tua ape may di simajujung muna tuak may dia para muna abing dia bingang muna jadi kata nila tua-tua sinahanan nami tuhamuna asa balita pagabe matumadalo sinaruan ari muna magabe mele juga nota taruhan na boro namion tuing anak pasatok kilanin bolo tetap tuhamu totong marsibang lulu matutu asa tutu na tutu na lote hata pasu-pasu na pinasa nami sudah ka hula-hula batuan na kana marholong ngeroha kasi unang maruba sa unang mose matutu asa mau 10 biji maju bali 10 ano hata pasu-pasu na pinasa nami kana marholong ngeroha na sudah kuda unang muda baunang mamose asa satu usaha betul betul masa nanti kopar tu berada ni napur nami di pasar betul ni napur nami na butuh asim marwani tuan sampai tadi parasan jaya tu panggabian apu damang ma gauni parabogo manang alani papenan nami totong alani tangyang mula doa amang raja doa tiamungi nang suripada
Buhi Mandana na Taraon, dohot linggan. Abi pe, mewakili siya poro. Masa aton mau ate. Parjono sa hari tu raja ni hula-hula namin sa lupa. Nopar ni Ukumaradin. Natotong sa daro amu. Mani rori-rori. Rapu naposon. Urate ma parjono di amu. Isudiak ka pariwan namin. Naso hugo hari habis sa lupa. Mau ate ma yang sa lupa. Ang lumoy ma, iraja ni daw masauna namin. Tungan sa huta di ulaw-ulaw ko. Raja namin, turong pagtubog, turugan pagtubog. Ilo di suatu kamu, turaku na pasoon. Dari kami do, bantuan muna sa huta. Mulai siya na marujong, na dua-dua namin. Totong ito ya Allah. Kang lumoy ma, Raja ni hula-hula namin. Raja namin. Mulai siyan ko nangyari. Sa hula-hula na poso. Totong itiroy ang kami ilo sa sinahin. Alaniya kamang raja, inakusumi pala. Tama kami pasahapon mauliatin ko. Alay do siyan ni sa namin. Warga besar ni inang na sa umat ko. Faktanya mau tuhat apa apa saya asanggiat ituloy kami kami bumi kapatulaku doa palibantu ito palibangan asa imoto baru sa kanahui nanenggan natin sa muna ipatulawang nila dua namin do pason dohot tusude parupungan mulai natuari siyan gigabitra dan sembilan doho tata hindi ko na siya rampado na siya satan. Doho udahan namin sa luhut na naso boy wingot kami ganut marsada-sada. Pasaton namin ma udang mauliate dia muna sa luhut na. Atong sa koniate at dua ma nonon namin ay manjula-jula ma siya kulang-kulang ni bato. Jula-jula na yung sipak kami itabu-tabu. Pasung gabi, pasung nahuli, na pinasa muna to kami. Mulai si adarat na sugot. Sahat utik yun. Ape may di pa sa bubuan namin. Abing giabingan namin. Gonggomon namin may martongan ni Dab. Tumay na duhur, tiyo-tiyo na lote. Sugi pasung gabi, pasung nahuli na pinasa muna to kami. Sa unang mamumba, sa unang mamosa. Mau dati, gabi mahal. Mulai pag-mabili na dua-dua sa tusa na yun o kinunay papasa ako mga tumuguria yasuan na muna na pasatok yun ani inom namin yun na bujod tulang na bujod o kung sinuli doon suli liburan ni hula-hula o nangyari Bona tulang satu hula-hula namin hula-hula ng maranggi sudah nahin tulang bapak pong sidoli paniruan munay bapak juniruhan munay at terpalasal namin tulang na buju pong sidoli alatanyang namin do Panginoon namin ito ang tali-bata ang iya Matang magbigay tayang namin ito ang talibata sa bilang maakam tulang namin doopong namin si Loli na buju bilang nakagadyang lumon asaboy mapajupak kita usir diari na uli diari na lehet at kaulaon mahabar diari di mga jana maang diulaon da pala diari rin na uli na anong so sumuli data STM mga siyang Pangulang Huria so sumuli ang kapamulong namin nagtarparosok kami ima tuwinong namin yun natata adu-adu po ang tangang namin doon mga ito ang talibata asa buhay
dus rohata buhay sa datahi sa dauluan asa buhay sa mga sonatan na tutuan na tentang na paggabi tumakako sa daluan arita do molo gabi molo kita marunong masih paululuan soksoni matong tu mga tubo namin mga kita na mga marangli so mga kanagululuan yung pantok tapat yung patong na pintahin yung kanagululuan molodos loro hata sudah dari Jepang ulit ka lang magan kaya ulit total sudah kaya nila sa dawata nakupag napakabili sa bayo mula ito ang pasakan namin dihamu dili namin ang dili namin dia palatikton sudah may manglokon palatikton tang mangidot ang yang namin sudah yang pulang utama pusuri ang sebuah kami ikajang kumusin ng pinaglaon ang sebuah kami sa niroma sudi at ang pinagparin ng pinaglaon at mga namin tulang sa buhay kumusin panunggalan namin kami at pinagparnaon tulang na buju pusinulit sudi mahamu umulan na kaulang-ulawang ulang di Batamang pasatong pasu-pasuna kita sasuri dia para duluan na di dalam sonata na dua-dua doon aku ako masih kita takut masih sapang na wali manganin may itu para dengan mga teman mga luwan itu para mga lilit ma dito ba manggaga ma di balian mga lilit ma dito para akahata nauli akahata nadinggan na di pasat tamu orang ini hula-hula nami sok-soknya katulang nami dongat tubuh nami sok-soknya raja di dongat sauta nami apuan hami ma ot martongan jauh cuma 10 itu mah cuma 10 lalu akahata nauli akahata nadinggan ata pasu-pasu sak kamu akahula-hula nami dok katulang nami uduran di tulang nami saya apon nami mahot martongan jauh saat matong nak saat ni solo mah 1 3 kebatian toh manirong ng bulan aka pangiduan muna ito lang do tamu aka warong ula-ula nami aka sosongon do nga tubo nami ang bidaan nami adoli nami do nga sauta nami toksongoni siyang panguluhuria toksongoni aka stem sudema nasubuhi upat do amat tadi batama pasakapon pasahaton tuhami na makasuton do palatikyon oras marita si bobotin na o dibasahan na makin lama
nang tumibu au pajumpang rap dohot ho di surgoi. Nung ngabot mata niari lam jonok nang ajalhi. Nung ngabot mata niari lam jonok nang ajalhi. Nung ngaloja au Tuhan radi mabain inganaki. Nung ngaloja au Tuhan radi nang pedang huday hubonus hamuraon hagabiyon. Nang pedang huday hubonus hamuraon hagabiyon. Songon opun nama bonus sunido tinggal abono. Aku lobi siang ulosi Nungaloja au Tuhan radi mabain inganaki. Ayat 4 satu ayat itu sama-sama didosi alai anggu dibata para si roha buludo jala perholong roha nabalga naradopo kita jala rapun Kristus do dipangulu ibadahia akka nong mate dibagasan akka pangalosio nasian asini roha do ubahen nama luahamu gaberap dipangulu jarap dipabaki kita tugonggongan banua bijang di bagasan Kristus Yesus laos patuluhonon nado di akatiki nanang rodo surung ni amorau ni asing rowana di habasaun dai madadupuk kita di bagasan Kristus Yesus imasahana nian ala naum sarna tu ado nena netu au idok kahita dada pula ni si tangisan ala nunga pula sahat tunau sorunga juga ubigi siang berhala duktang nunga sahat tunamerni denang nada baru pun arnono denang netu artina nunga macai gudang kapasu di debata na sahat tu inaron umurna kurang lebih 21 tahun yang lo natar surat di hantar itu hatai kitab nih itu 10 tahun dong umur nih coba boido dia hai lo bisiani alai akahala luton lo hadir niton ma di gilala sokan jolna ibarat disumbuli hatani debatado tu hita saluguna talubuwi mahamu buparan manang keluarga na tinadikon ni danang neto itu asa taingot ma asini roha ni dewata dang mangula ditiki las ni roha alai do nang diarsak ni roha manang buha pe dohonon yang buha matiani tong do lungun roha apalagi ditadikon netua ate natorasta apapun ceritanya yang namanya kesedihan itu masih ada di dalam hati kita meskipun sudah lama orang tua kita itu bersama-sama dengan kita tadana holong doro hatta molo adong rasa bersedih di kita alai bersedih na dia nang ma songon persedihan ni akasibele bebu na so marhabor siam suku-suku dujulma molo mikil halak cupa adong ulaun huduk-duk niroha arsak niroha dari donwai
Atong Rasul Paulus mandok tu hitam para siruhan di bata na magula rutok-tok tuhani nang diarsak ni roha nang dilas ni roha lumubi matahen pabuang nang adong be manang sotong adong be hita halak Kristen na magkabiari hamatian kematian songon edetay dalang lahumanopok tuhani memang ganarong jol manaw botosa sa dihari iba na mate so dia parmatena tikki sa dihari may iba na mate karena hanya Tuhan yang tahu itu dan sudi jol mana hadiah siya manon boy songon inang natutuan na taparu-paru ko sa hakto na marugur walu ulu sa dataw adong lopeng poso gajar mapagjolo marusun mulo dan sayang sangat bersyukur tutuhani dohor nate dan lumobi hamu akapinopang boy margajang liur inangong belum tentu kita nabungon boy songon inangong nangong mencapai usia 81 tahun. Rahasia panjang umur sudah jelas dikatakan di dalam kitab suci bahwa setiap orang yang dekat dengan Tuhan maka umurnya akan ditambahkan. Manang izin namar parangihon hatan ini mata lehonon na dutu siya kapasok termasuk kacang nyuman. Jalubi siya ni di paradi di bata haguluan na saliling-liling na di akka nahot na sorang di gijang. Say nasorang ma ohodong aki nagok dosa gok arsa nagok dosa gok arsa say dohok mahol say tusurgo malaw say dohot mahol say tusurgo malaw manurung marang maupun dipasung-pasung itu adalah tanah lahuan turun-lahuan oleh saling amin. Sonang mamodom hona martuai na maradian sian ulaomi. Nani ulamu di hadol maon jalan amangihut hotu surgo.
tangiang mahita. Permulaan di daging mumulak mai jolo gabetano alai Tuhan debata nama no paho. Dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokopo. Dohot tot di parbadia nama jauh hurianai Tuhan uluan na sora suda. Ima mangaramutiho paimaro ari parpudi ari haheheon na balgay. Amen. Dinaroti kina begeon ni saluhut halak na ditanomanima suarana. Dungi ruar bema ak kasibahan na denggan. Hehe Tuhan uluan alai ak kasiulan na jahat. Hehe tu uhum. Inasaha ma tu saluhut keluarga laho ada butano. Tu keluarga silakan. Ya silakan semuanya keluarga. Bagi ceramah mah. Iya. Dengan tahu kan. Jadi ya. Molong na sa iba tano mundur mak, asa martukar kada ba tano. Geser gantian. Ya. Sudah? Molong na sa iba buah-buah mak, sa itu lanjut to pangulan uria. Oke, ang dapat ang be. Kau doli udah. Hehe do musipa matakon siat tanomanon. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsoran iton di parbadia mak namat dongan ni hamu salaluhutna. Amin. Mari demahita saya masih paida.